Çiçeklerge dingelep maturum dip enkey meni koşup olasın. Çıkan sayın yırak yollarıma duaların kılıp qolasın. Menim üçün utalar yutasın sen, şadlık daryaları kişesin. Değmesin dip durmuş salkınları, жылы жиллер болып исесің. Менім үшін уталар ютасың сен, шатлық дариялары кешесің. Тимесін деп тұрмыш салқынары, жылы жиллер болып исесің. Evet, karakterlerim. İşitlerde senin yerlerinde uz tavuşun iyi gelirim. Suyunun tarifini simak ettim. Kitaplarım kaderler. Жылы сөзің, ақыл кеңешlerin өкіскеште жүрген қадірлер. Үйреттің сен yazғы бірлерінің көзге рақат нұрын сүйерге. Тәм яттың ұқай жырларына, сейдеш yazған мұңлы күйлерге. Үйреттің сен алға ұмтылырға, шынны қақны құры сөйлерге. Уш түбіне сыяр жүрегімні, ел сұлышын тұйып күйлерге. Оқытушым, сызған ақ бұр ізің, ақ нұр болып күшті көңілге. Ойларымда еш әйлене мәктеп, сенде ұзған қызлық өмірге. Ки мәктебім, көңіл жыры аша, жетсін сема ұлы рәхметім, мен қаманда оқушысы әлі. Тұрмыш деген ұлы мәктепнің. Sentyabrning biri şikedi, qadrling milali bugungiday, kuta orab o'tgani. Qadrling milali bugungiday, kuta orab o'tgani. Bulab kelim diye, özge matur yana kulmek diye. Qadrling milali bugungiday, oshqa shiqib ketgani. Qadrling milali bugungiday, oshqa shiqib ketgani. Osiyapa, eydemne hazır, geri gençliğine koyduk da, şuşlay etip bizni, şuşunda oturgan köpmü balalarını isenleşip, şularını karşı algan şağına koyduk geri gel. Sen bit bizni, barımızını da kulak jayıp, birinci okutuşubuz bularak,
birinchi turmush so'qmog'ina oyoq bosgan bolalar bo'larak necha yillar qarshi olgan eding. Osiy opa, seni chin ko'ngildan shu umr bayraming bilan tabriklaymiz. Ham mana shu qalamni bo'lak etganing uchun, birinchi o'qituvchimiz bo'lganing uchun cheksiz zo'r rahmatimizni qabul etib olaylik. Ayda, istal turina o'taylik. Bu zalda ham umuman kishilik tarixida o'zining birinchi o'qituvchisini esga olmagan, uni hurmat etmagan kishi bo'la olmaydi. Chunki u birinchi taqdir xariflarga aytgan, sonlarga, yozarga shu ulug' turmush so'qmog'ini bostirgan kishidir. Uni nechik zo'rlamaysan-da, uni nechik unutasan deb Xudo yozmagan ish bu. Osiyopa, o'tiraylik. Bugungi zalda yangrayacak bütün motor tilaklarda, motor jillarda, motor shi'rlarda Osiyopa bugun sizning hurmatga yangir. Eloning sebebi bitta bor. Birinchi o'qituvchi bo'luv bir haq. Shunday motor umr bayramini qarshi olib, 90 yoshlik yubileyini belgilab o'tib, ilk siyraklarga turgan baxt deb qadrli do'stlar, shulaylik. Kuchli olqishlarimiz bilan xushnud taqdirlaymiz. Osiyopa, bundan da o'tirib qo'shib kelgan bitadi. Sizga maktabga kelam deb kelgan. Şuşlay eli onun ışıklarını, onun eğdiğinde Zarina kim kız ikenini tanımaya bir tası yapar. Ey Osiyopa, o'qita boshlagan şeydir, eli tanışırsız yarayım mı? İlnara, bildim İlnara istedim. Ne? Bittizden. Ey onsuz sizge Osiyopa. Peki yaş yağında olgan buketler hatirası olsun, isteligi olsun. Osiyopa, bugün sizin kutlarga rayonumuzun en muhterem kişileri, yetekçileri de kelgan. Aytaylik hozir zo'r hurmat bilan kutlar uchun sizni o'zimizning avul yigiti rayon boshqarma komiteti yetakchisi Farid Munavvaro'g'li xizmatga taqdirlagan. Farid aka, siz hurmatli avuldoshlar, delegatsiya do'stlarimizdir. Boshda Osiyopani yubiley bilan tabriklarga ruxsat etasiz. Hurmatli Osiyopa, sizni shu ulug' umr bayrami bilan tabrik etamiz. Sizga salomatlik, rahat, shodlik tilaymiz. Siz bütün umringizni bolalar o'qituga, bolalar tarbiyalaga bag'ishlagan kishi, rayonimizning mag'arib ülkesinde zo'r ulush tutgan kishi, o'qituvchi bo'lib ishlay boshlab, anara Rusmin bolalar yurtida shu tarbiyachi bo'lib ishlagansiz. Ham qolgan bütün turmush yo'lingiz o'sha tomoq maktabi bilan mayli boshlang'ich klasslar o'qituvchisi bo'lib ishladingiz. Kishi narsaga turmushda erishar ekan, onun negizin eng birinchi o'qituvchi biri ham siz ko'pmi kishiga turmushga yo'l negiz bergan kishi. Bek zo'r rahmat sizga barliq xizmatingiz uchun. Sizning oila har vaqt ulug' oila bo'ldi. Siz zo'r bola tarbiyalab o'stirdingiz. Rayaz abi bilan marhum o'rni jannatda bo'lsin. Bolalarimiz eng aqlli bolalar, eng aktiv bolalar bo'ldi. Avvalda Rozaliya opa, Munavvir abi, Amir abi ham Tohir, ular bundadir endi boshida. Hozir ular o'zlari bobay eviga aylanib boralar endi. Bo'lganlardir da. Bek zo'r rahmat bolalarimizni motor tarbiyalagan uchun. Sizga sog'lik, salomatlik, baxt, shodlik, ingizga tilaklar. Rahmat bor shunda. Ham sizga Rossiya prezidenti Vladimir Vladimirovich Putinning qutlov xotin topshirib ketasiz kerak. Ham o'zimizning burekni ham qutlov so'zlari. Osiyopa, qutlovlar to'lqini davom etsin hali. Endi hozir qutlar uchun sizni Xalqni sotsial yoqlov idorasi yetakchisi Elnara Damir qizi Bujinaga berasiz.
Рәсия апа, рөхсәт итегез сезне ихлас күңелдән социаль яклау бүлеге һәм шәхсән үземнең исемнән шушындай искиткеч зур тантана сезнең туган көнегез, юбилей датыгыз 90 яшегез белән котларга. Әлбәттә, сез тормышның иң авыр чорына туры килгәнсез һәм сезнең тормыш юлыгыз, хезмәт юлыгыз әлбәттә иң авыр чорда. Һәм күпме буын балаларны сез аңлы, белемле икәнсез. Шуңа күрә сез бүгенге көндә авылда гына түгел, районда иң мөхтәрәм, хөрмәткә лаек кешеләрнең берсе. Тормышыгыз матур булган, күркәм булган, истәлекле чаклар бик күп булган. Шуңа күрә әле киләчәгегез, алдагы тормышыгыз тагын да күркәм булып, балаларыгызның, авылдашларыгызның хөрмәтле кешесе булып, туганнарыгыз, балаларыгызның хөрмәтен тоеп, озак гомер яшәргә язсын. Тагын 95 яшьлек юбилейгызны шушылай гөрләтеп үткәрергә насыйп булсын. Бездән кечкенә генә бүләкне зур итеп кабул итегез. Сезгә исәнлек, саулык, сәламәтлек, тазалык, байлык телим. Рәсия апаның гомер бәйрәме безнең авыл җирлеге өчен иң зур бәйрәмнәрнең берсенә әверелде. Ринат абый моның шулай икәнен сезнең сүзләрегез раслап куяр дип уйлыйм. Котлау өчен сүз Яшәүтамак авыл җирлеге башлыгы Ринат Әхәт улы Насыровка бирде. Hürmetli Rəsия апа, иң бәхетлесен бүгінгі күнде. Менә өр белән классташ булып бердән укыдык без. Күршеп торабыз. Сезнең семьяны инде мин үземне ничек урамда йөри мәктәптә йөри башлаганнан белән үрнәк семья булдыгыз. Миргә сай мине шәҗәргә дә өйрәтте. Ул бит мизгел ул. Менә хөрмәтле авылдашлар, килгән җитәкчеләр. Менә сөйләп китсәм дә, хәзер электр баганасында куркайм, Сукутуда гына каттым, 16 яшьлек малай инде мин. Әсәт абый белән ул төнлә чәчәй, мин көндез. Мине дә Миргә сай багана булса бер искә төшер инде. Маркер бәрелә, күпме мәшәкать. Ана бит гектарда үтәлмәй. Хәзер прекрасный электр баганаларын үтә башладым. Лешоның 26 басуында чәчәй бил. Мижа электр баганасы түгел бит. Миргә сай чаккан җугырып, маркер букланып беткән, бер истәлек булып калды. Шуннан соң чәчәргә өйрәндем. Мижаны багана, электр баганасыннан гына, мижаны электр баганасы уйламаган. Менә һәр кем теге әйберне вакытмыйча битмичә, менә шулай өйрәнеп киттем Рәсия апа. Бик рәхмәтле мин урыны җумакта, җәннәттә булсын. Миргә сабында тоже. Мин Рузалия апа белән ничә еллар бергә эшләдек инде менә колхозда. Bir uğramda turabız. Менә күргән сайын син Рәсия апа урамда күрешеп, сөйләшеп турабыз. Син киңәшләрең белән бирәсең. Син бер вакытта битараф кеше булмадың. Һәр кемгә кешегә ярдәмчел булдың. Шуңа сез гомер буе гомерегезне багышлагансыз укытучыга. Ул балалар укыту иҗаның әле бер-ике бала туа. Тиеп булмый. Ул мәктәптә бит әле хәзерге заман бер класста 3 бала, 2 бала түгел. 25 бала Рәсия апа шулай бит. Башлагычка да керәләр, 30 бала. 380 бала белән без 8 еллыкны 72дә бетереп чыктык biz. Җиннур абый, мәрхүм ул вакытта Ләсәби микән инде директор хәзер унутылган. Сезне урамда күрсәк без укытучыны куркайбыз Рәсия апа. Менә мин милициядән куркайм, армиядә кайткачта. Форма кигән милиция, потому что я тут татар дип. Менә куркайм, менә шулай өйрәткәнсез, тәртипкә өйрәткәнсез Рәсия апа. Мин баш ия сезгә рәхмәт әйтәм шуның өчен. Укытучыларыма. Минем монда укытучыларым да бар әле. Рәхмәт. Бик авыр хезмәттә булдыгыз Рәсия апа. Әленың заманасы, сезнең күргән кыенлыкларыгыз, ачлыклар, безнең бүген күрмәдек Рәсия апа. Түзігі, ол суғыш жылында біле, түйреп бір отырған елде, қабар жеңу бейремін неше қорша алғанығызды. Ол бір мезгіл бетінде. Сізге бетінде агитатор, оқытушыға бек көп іш болған ол, өзіңіз гіне білесіз,
sizni koytup kirige vakıtınızda bulmadan. İdi. Ose yapasına min tilerim selametlik, behet, şokluk, balalarının işen soğuklukla kürürsün bulsun balalarga selametlikine. Eli bir seyir koytup duralar, uğramda şurayım, rahmet, o da sizin terbiyeliğe söz. Örnek simiya, koytu bir simiyada bir koytu bir okşağına sırıp giderler, türlü simiyalar var. Bir motor eybet yitip, kişilik yitip üstürdüğü balalara alınır. Min bir şoklar var. Örnek simiyası o şey yapar. Sizge toğa da bile 95 yaşınızını, 100 yaşınızını kerege yazsın. Allah'a şükür bir o şey yapar. Kalıp, koşup, bizim bunu kurmadı. Zamana şun hatta rehat yaşınızlar. Üzüldüyken şuna bir o şey yapar. Kılamlı selametlik dilim o şey yapar. Bekir. Rahmet sizler. O hepimiz şikire bir Tağında kurkemlendirme için bir motor jırımızı da bile gidiyor. Şuşu dilekler jır olup da sizin gönlünüzge gelebilirsin. Korkaya mınıysın yürek jırı. Sizin yüreğleri korkaya. Mehrini günesizdirmişe yaşlı gönlümde Diktirdir de kordayımı komandan ileride Kordaya veritliyim mongaylar sırlatsa da Üstü yaşlı büyürlük yollarda şırlansa da Kordaya veritliyim mongaylar sırlatsa da Üstü yaşlı büyürlük yollarda şırlansa da Yıkıldılar yüzümle konaklıday kıysiler Elle yaşlı kişiler eğlenip koydun iken Kordaya veritliyim mongaylar sırlansa da Üstü yaşlı büyülerlik jırlarda jırlansa da Mehbet yaşlarda bile buğrağı her günde Mehbetsiz yaşa bulmuş olmayan günde de Kordaya veritliyim mongaylar sırlansa da Üstü yaşlı büyülerlik jırlarda jırlansa da Kordaya veritliyim mongaylar sırlansa da Üstü yaşlı büyülerlik jırlarda jırlansa da Üstü yaşlı büyülerlik jırlarda jırlansa da Jırlarda jırlansa da Bizimizin yaşatmak mütteminşinden de zor tarafı var. Bu bizni varımızda ana üstü zor tutulmuş yılına vergen olan. O sempatiyona da hizmetleşlerinden bugün sizin işine devam etmişi okuşlar kolektifinden matur dilekler kabul etip alıp şim kumurdan çıkan sizler yaşıt koyduk. Mayıbı bulardı bugün, iyiş bulardı bilim. Şimdi hazır zor hürmet bilen sizni üzümden okutuşlarım, şu mektepten yetekçiliği, Faiz Misafı, Habibullin'e, Razı Apaga, Eysen Apaga deresi kile. Yama oku yılları yapılaşıp kile, sizin şim kumurdan yama oku yılları bilen de tebrik etip alalım. Siz Faiz abitsiz, yer hizmetleşleriniz. Bugünkü çalışımız bizden bütünlüğü bile okutuşa hizmetine bağışlanır. Sından da ne Korak doktorlar bir matur sözler yazılır. Okutuştan
senin ismini zor harfler bilen yazan deyildi. Mine tuğan yapını üyrenin müziği var. Sizin bile bir geçtiğin, bizni okuttan Gandeli Baba, annenin zor hizmeti hem onun bile bir geçtiğin, okutuşlarının zor hizmeti olan tuğan yapının üyrenin müziğine kirip parasanız, sizin burada sizin isterikler, siz girgen isterikler, iskitkiş huzur. Tataristan kulemindegine tugul. Bu müziği Россия Federasyası kuleminde tanıldı. 98 yılda mektebimizdanın Meskev'de bulgan vakitte biz yıl mektebi 98 konkursunda laureat ismi aldık. Mine bu isimni alıda sizin hizmet etilgetler iskitkiş huzur buldu. Çünkü siz terbiyelegen bağlar, sizin bilen işlegen okutuşlar, tek bir sanal, barsı da şu müziğini Gandeli Baba isteri gitti. Birge soğuklardınız, buldurdunuz. Hem şu müziğde soğuklangan albümlerin birisinde şu da işlegen okutuşlar turunda, bir sanal turunda ayrım albüm var. Hem şunun ayrım ölüşü sizge bağışlandı. Garifullina Asiya. Mene ol. Şundan da 1950 yıl. Asiya da şuşu oğulda gelgen. Hem 1980 yılın 1 sentyabrına kadar şuşu mektepte bolalarga bilim hem terbiye bilgen. En güçlü başlangıç sınıf okutuşusu bulgan. Köpme hizmet buletlerine layık bulgan. Bugünkü kutlavlarga İngilizcemin rayon megalit bölüge hem okutuşların rayon profsoyuz uyuşması tarafından jiberilgen kod bilen sizni tanıştırıp ketesim kile. Hürmetli Asiya Zahidoğlu'na, Sorman Municipal Rayonu megalit bölüge hem şahsen özümün isimden sizni 90 yaşlı kurken jubileyiniz bilen şın kumulden tebrik edeyim. Usip kilişi boğunu okutup terbiyelerde uzak yıllar neticeli hizmet uyganınız üçün. Okuşular bilen her şıraşuğuz hem her deresiniz icad şartkısı, ruhi güç, bolalarga mühabbet bilen suğarılan buluğu için rahmet bildirin. Rayonunuzda sizin fedakar hizmetinizni yaxşı bileler. Siz ömür boyu kıynak hem sabır buldunuz. Tırışlığınız bilen ayrılıp durdunuz. Hürmetke layık buldunuz. Şuşu istelikli gününüzde sizge nıklı selametlik, uzun ömür, iminlik dilim. Gelecekte de kungilinizdeki turmuş dertin sündürmüşe, yaşlarga örnek bulup tınış, matur, mol turmuşta yaşayız. Sorman Municipal Rayonu Megalit Bölüge yetekçisi Zülfiye Sultangirovna Gülezova. O sizge şuşunday izgi tileklerde jibere Asiya Apa. Mana işlerim biz kınaqta kelgan vaqtda birga boraylik. Shundan da Asiya Apa eni bilen bizning iqlim apalar, Marusiya apalar bilen siz tirishib fidakar xizmat qo'ygan shurlar 50, 60, 70, 80 yıllar neydi matur şurlarda olsaydı bir qaraganda ağırlıkları da bir köp. Lekin siz sınmışa, sığılmışa matur etip öz yolunuzdan bora bildiniz. Hem hürmet kazana bildiniz. Bugünkü günde de siz mektep kollektifi bilen tığız ilimdedir. Ben şuna göre de hürmetimiz iskitkiz zor. Biz sizge orga tabada zor uğuşlar, selametlik, sağlık tileybiz. Bolalarımızın kuvanışını görüp, koygularını şiddetip üzep, bäxitde, şadlıkta turmuş iterge yasıp nasip kılsın. Kiçkinegine gülegirisini Asiyapa Hürmetli kulaklar, bugün şuşunday zor tantana beyram bizning mektep üçün en hürmetli kişilerden birisi Asiya Apa'nın yubiley kechasi. Biz bu yılғы o'quv yılında
Дүниенің 70 жылдығын бәйрәм еткен вакытта район күләм үткәрелгән семинарға да шақырдык. Һәм анда ул шунда килгән шунда катнашкан укучыларга, анда килгән район укытучыларына шундый итеп үзенең тормыш юлы белән таныштырып китте. Анда еламаган кеше калмагандыр. Ул үзенең детдомда эшләгән вакыты белән таныштырган иде. Тормыш юлы алга таба да дәвам итсен Асия. Озын, матур тормыш юлы үткәнсең, билгеле авырлыклар да булгандыр. Менә шушы авырлыкларга бирешмичә, сыгылмыйча үтә белгәнсең, ул үзе зур батырлык. Безнең берничә ел элек инде республика күләмендә үрнәк гаиләләр турында китап чыгарылган иде. Асия апа белән Миргаяз абыйның гаиләсе республикада үрнәк гаилә буларак шул китапка кертелгән. Бу да зур батырлык сорый торган, шушылай матур дип үтә алгансыз икән республика күләмендә. Бу да сезнең матур тормыш юлыгызны күрсәтә. Асия апа, алга таба да шушылай матур итеп, сәламәт булып, бәрәкәтле тормышта яшәргә насыйп булсын сезгә. Бәхетле бул алга таба да. Асия апаның туган бер сыйфаты ул авылыбызның аяклы энциклопедиясе. Onun хәтле, onun хәтле үткән вакыйгаларны сөйли алатырган белүче кеше бик сирәктер. Менә сеннән дә залда утырган иптәшләр арасында алда утыра Гөлүр апа, сезнең турыда бу альбомда да бик матур җөмләләр бар. Фирис абый турында аерым бер урын алып тора. Безнең мәктәптә озак еллар библиотекар булып эшләгән, үзенең тырыш хезмәте белән дан казанган Илдархан ва Кифая апалар менә бу музейда һәм башка укытучылар турында сакланган менә материалларыбыз. Менә шуңа күрә сез үлемсез Асия апа, олы сүз белән әйткәндә бәхетле булыгыз, сәламәт булыгыз. Рәхмәт матур теләкләрегезгә. Асия апа, рәхмәт. Музей булгачы кадәр хатирә яши. Сезнең күңелләрдән инде хатирә яши. Һәм сез әле безгә бик кирәк. Киләчәк буынны сезнең мисалда, сезнең хатирәләрегездә, сез күргән авырлыкларны күрергә язмасын иде дип тәрбияләүдә бик зур этәргеч биреп тора. Бик зур көч алу. Менә шундый кешеләр булганда мәктәпләргә әле җиңелрәк дип әйтәсем килә. Асия апа, менә монда сезнең турыда бик матур сүзләр әйтелде. Ләкин шулай да теләкләрнең иң җылысын, иң йөрәктән чыкканын аны сезнең балаларыгыз җиткерә. Сез Миргаяз абый белән бергәләп 57 ел матур гомер кичергәнсез. Менә шушы 57 ел эчендә сезнең гаиләдә искиткеч матур егетләр, искиткеч матур кыз үскән. Хәзер инде аларның үзләренең гаиләләре бар. Инде бүген сезне котларга монда әллә ничә онакчыгыз да килгән. Кеше өчен моннан да зур бәхет була алырмысың. Тагын бер зур бәхет. Бу балалар бүген бөтенесе дә исән, сау сәламәт. Һәм сезнең өчен менә бөтен матур сүзләрне җыеп килгәннәр. Менә Әмир абый, Таһир абый, Рузалия апа. Әйдәгез әле, тагын берсен оныттым бит. Рузалия апаны әйттем, кемне әйтми калдым? Әмир абый, әйдәгез әле, дүртегез дә көчле алкышлар астында бирегә килегез әле. Семьяларыгыз белән күрегә нинди зур гаилә итегез белән Асия апаның гаиләсе. Үрнәк гаилә, чын татар гаиләсе. Кадерле әнкәй, сине олы юбилең белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Сиңа бәрәкәтле тормыш, хөрүштайнык сәламәтлек телибез. Барысы өчен дә рәхмәт сиңа. Sini singkongkan yubileus bilan tebrik etamiz. Alдағы тұрмысында сәлемәтлік, күнгілер сәлемәтлік енді тілейміз. Бізді өсіргенде бек көп
Oğluklar kişine hındır. Burada bütün üstüne jigim çıktık. Birgelip alda vakit kırnette de şimdi birge yaşıyor yazsın. Bütün tilek şol. Kırıp koyular darşı körüge yazmasın. Selamet bol. Sizin için yaratağımız. Bu sizin çok yaratan dileklerim. Rusya'da değil ya. Cevap şey vermeyin. Yarabutan kişi silersin. Юбилей уна тәбрик biz selametlik бәхет тілейміз. Selametlik бәхет болса қалғанын сатып алыңыз. Eng hürmetli kişimiz Enkey. Doğan günün юбилейin bilen çın көңілден seni kutlayız. Selametlik, şadlık, kuanışlar, көңіл тынычлыгы тілейбіз. Жейлер генә бүләк итәдер ул. Bu dünyada синдәй затларына, рәхмәтләргә кушып кабул итшә, йөрәктәге барлык назларына. Әйдә Enkey, гомер үтсә үтсен, йөрәккә кырау төшмәсен. Килер көнгә сәламәтлек белән, куанышлар гына өстәлсен. Evet, ikinci okulağa giden hatta baban. Mümkün olan şık oradan sine yükleyim ona bakayım. Bunun bağlar sine. Sine selametlik. Bunun ustacıga oluştan cevi sine kışıya sine değerine. Super güzel böyle sine bana yüklüyorum. O kişi sene işte maçlayı. Rahmat sine bey. Konuşun. Selamet sine. Şimdi mi? Сине үзебезнең семья, синнән чын күңелдән шушы олы бәйрәмең белән котлыйбыз. Сиңа алдагы гомереңдә дә саулык, сәламәтлек, үз аягыңда йөреп, әле бүгенге көндә үзең карап торасың. Алга таба да шулай безне һәр вакытта ачык йөз белән каршы алуыңны теләп калабыз. Чын күңелдән бәйрәмең белән сине. Кадерле әбием, мин сине үземнең гаиләм исеменнән, әтиемнән, әнием исеменнән, абыем һәм үземнән, чын күңелемнән туган көнең белән котлап, сиңа иң изге, якты, матур теләкләремне юллыйм. Мин белгән иң көчле рухлысы, игелекле кешесе ул син, әбием. Без сиңа карап, сокланып үсәбез. Мин сиңа авырмый, кайгы-хәсрәт күрмим. Балаларыңның, оныкларыңның, оныкчыкларыңның, укыткан балаларыңның игелеген, бәхетен күреп яшәргә язсын иде сиңа Ходаем бер Аллам. Мин үземне иң бәхетле кыз дип саныйм, оныгың дип саныйм. Чөнки минем иң яхшы, иң кешелекле әтием бар. Һәм мин сиңа аның өчен һәм бабайга һәм сиңа аның өчен иксез-чиксез рәхмәтләремне әйтәм. Мин сине бик нык яратам. Bugün bizning Osiya bizning turgan yubileyi, аңа 90 yaş. Uzaq yaşamның siri birinchi şiratda mening sabırlığımda deb o'ylayman. U indigina situatsiyalar kelib chiqsa da har vaqt sabr etarga yuradi birinchi şiratda. Yarar Alloh taolaning saati suqmagandir әле. Deb seni bu ulug' yubileying bilan qutlaymiz. Rahmat. Сиңа барсы өчен дә һәр вакыт безгә булыштың, калган вакытта да ярдәм итеп тордың. Дагында безнең белән матур итеп яшәргә язсын сиңа. Мен монда 90 дип яздым. Алла бирсә 10 елдан 100 дип язып сиңа бүләк итәргә язсын. Tapi kalau suara kalau yang mau tak kenal kalau tak lagi
Олар айтып бітірді, өзім алып қалды қазір. Ең ізгі тілектердің барысына да қосылып, тағы да ұзақ yaşауына, сәлемет болуына, алдай жекеттілерінде сәлеметтік болса, ақшасы болар, табылар, бірсе сәлеметтік тамай басып қайтағыла. Сүйінішіп, сенің яңа қайтырға ясын. Солда да енді. Бик зур рахмет, қарағыз әлі нинди зур, нинди байсың асыятларына, матур қышларына, чәчәклі жәйлеріне қаршы алып, мол күзлерде яшәргә яздың асыятлар. Бу инде сезнең Мәргая залы белән тырыш хезмәтнең җимешләре. Бик зур рәхмәт сезгә. Сезнең гаилә бик талантлы гаилә икәнен беләбез. Әле җырлар алда булыр, Алла бирсә. Әйдәгез. Рәхмәт сезгә. Шулай матур итеп яшәргә, матур итеп, кеше көндәштерерлек итеп, шулай зур итеп җыелырга язсын барыгызга да. Алар да бүген Асия апа синең өчен куанырга килгәннәр. Инде атлар өчен сезне якын күрше Рәбил абыйга биргән. Менә безнең Асия апа белән күрше идебез. Мин мәктәптә укый башлаганда безнең 4 укытучы инде ул башлангыч birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü klaslarda beni okuttığında Zifir Apa, ikinci okutuşu Marit Apa'yı, üçüncüsü Asya Apa, ikincisi İklim Apa'yı. Bugün gıday benim göz aldığımda Hamanda'yla birinci derske kirip ondan sonra okutuşların dörtüsü alan
deresi vaktinde ödüllerinin okuşalar turunda söyleşileri qaysı tertipsiz, qaysı taqlib bilmey, ulu hatta buallar bir kubiye, her klasta mesela biz 30 bala kildik, yaşta baktar 15, düşümden 15 bala. Kadir indi, özürü bilesin, klasta 2-3 güne bala, bana şuşu biz üsken vakittağı, şuşu kadar balağa bilim biri, onların her birisine ayrım yakın kilirliğe kire. Şunday zor titanik hizmet koygan için o sefağa şın koyulan rahmet ömürler. Rahmet, uzak yaşayga, selamet burası ya. Rayon, Lekoton'a bitenler sayısalısından qavatlanmaz beyramin, ömür beyramin, yubileyim bilen tebrik ederiz. Sizге nıqlı selametlik. Baxtlı quvvatlı, ballarının, anıqlarının, rahatları, qadirlerini bilin. Sinay, yaşarga da yaşarga. Bugün ayaz olsun, yılır tыныш bulsun, birge yaşarayasın. Bizden kichkinagina biletni bizden qabayda var. Asiya appa, biz endi o'z suratımızda Gulnar appaning motor so'zlarin, motor jig'imiz bilan bo'lak etamiz. Mansini endi Allohim qanaqishligini Thank you.
Osya Pavle Mirgaza begil ulu kızımız diye yürütteler ya. Tikiler yoğun nasıptan mındı balası yok indi manın diyeti vetirler men aytarım. Osya Pavle'nin avuldaşlar indi kutemelde. Min mında şularım Mirgaza bilen Osya Pavle'da men kvartirada turdum, matematika okuttum. Yaşlığımın en matur yılları şu avulda öttü. Benim özümün enkeydiginde şu tamaknıqı. Mine Osya Apa'nın şul kadar matur yoqların aytib öttiler, bilsin aytmadilar hali. Gadil hem en keng ko'ngilli kishi olar. Mirgayaz abi bilen Osya Apa'nın yüreğine bütün leşev tamak kişilerin kirtip urnaştırıp bular. Biz onda kvartirda turduk, eti bilen Enisman rahatlanıp, şul kadar rahat edip turduk. Hazırdagın bolaları onun, opa sen koşan bizge koytasın deyip soruyorlar, koşan kilesin deyip soramıyorlar. Men mında işlegende, bizim bu tufrağı da evetim benim, bu jerliknin. Bundan bulgan için yine tügel, bizim Otaklı Zinnur, Züfer Zinnur işmek terbiyesinde işleriz biz. Onu avulunun ikinci Lenin'i deyip yürütteleriydi, Züfer Zinnur işine. Bik terbiyeli, az sözlü, gadil şunday yaxşı kişi kulasında işledik biz. Onun, конечно, bizge olgan, mene şunday adetleri bizge de yerip kalgan indi, Allah'a şükür. Bunları jmakta bulsun. Mirgayaz abi bilen Osya Apalarga kvartirda turdum. Yuvotlu kişi bulsun, munşası bulsun, aşı bulsun deyip tüplevişsiz şu kadar bir rahat edip yaşadık. Biz hazırda oralaşarız, eti eniga koyttan sonra olarga kilenmin. Ol özü de hazır malayları avtoservisla kilesi olsa da tutar men oralarga barayım, yüzgün edip kilevil. Men şundan yaş kilir barmanğa raykom partiyaga kettim işke. Kuşularım benim жылый uzatıp balalar pek mında balalar da yaxşı terbiyeli mine şunday. Bu sudan kilemi, mektepten kilemi, действительно 380 400 şuңarga kadar bütün klaslar paralel edi. 8 yıllık mektep edi. Ondan soň men raykomdan soň joňadan şuşunda okup qaytdım. Sağınıp men yılını institut bitirge kerek edi. Şular nelerden soň. Ondan şuşa oldan turmuş ihtiyacım tuttu bilen men Elmet'e köçtüm. Elmet'te 30 yıldan ortak işlerim. İsmim Ziyara, familiyam Baykanova.
Осыя апа, бик зур рәхмәт сезгә. Балаларың да тәрбияле, сабыр, гадел. Укытучы кеше күбрәк сөйләшә алды, күп сөйләшә инде Осыя апа белән. Но ул гадел, ул гайрәт сатмый, тәртипле, әйбәт. Балалар да шуңа бик тәрбияле. Сине яратабыз. Яңадан да шушылай рәхәтләнеп яшәргә язсын, куанып яшәргә язсын. Сине тагын бер кат 9 һәм 0 яшь тулган көнең белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Бүләкләр машинада, бер машина. Инде сезне хәзер тагын бер укучыгызга, үзегез белән бергә әле ничә еллар янәшә торып эшләгән Хәдичә апаның кызына бирәсе килә. Халида апа, сүз сезгә. Hürmetli Osya apа, yakın kuşumuz. Birinci okutuşumuz. Seni barıgın isimden kumul beylemi bilen kutluyuz. Sana kumul küllüğü, kütülmeyen şartlıklar, psikiyatrli bilen kuşu bulup dağın uzak yıllar yaşayıyorsun. Eli Osya apa barıgızda da bit kelek. Şulay kelek bulup balalarıma, kaderli eni, unutlarıma, hürmetli evi, avul için vakt evi bulup yaşar. Mene Osya apa, bizning Xaniya Karamovna singlimiz bu belirli qatnaşmasa da o ko'ngili bilan bunda sana qo'ylar qutlug'larini topshirib hem meni bu ishga sevgizib ko'p yillar yaqinlarim bilan ishga yo'sin deb tilaymiz. Бик зур рәхмәт. Халида апа, инде сүзне тагын да яшьрәк булган ала. Ничәнче елгылар була? Юк икән. Ялгыштым. Әйдәгез. Без менә шундый булырга кирәк бу. Әйдәгез. Тагын бер укучыгыз, хезмәттәшегезнең кызы Ибрим апа кызы булса кирәк. Мөдәввир апа сүз ала. Исәнмесез авылдашлар. Bu sahnadan bir neçə tапкыр инде искә төшерелгән Ибрим апа кызы белән мин безнең тормыш әниләр бергә Зинфира Галиевна, Маруся Васильевна, Асия апа, минем әни бер семья кебек яшәделәр, шуңа күрә безнең тормыш бергә үрелеп барды. Мин үзем 61 елга да укырга кердем. Хәзер инде менә 61 яшь, күпме еллар узды. Минем әни Зинфира апаның малайын укытты, Асия апа мине укытты. Шулай итеп бергә тормыш үрелеп барды. Авылга кайткан сайын минем иң күрәсе килгән кешем Асия апа и мәрхүм Флора апа булды. Шуңа күрә birinci итеп алар янына йөгерә идем. Һәм сиңа Асия апа сәламәтлек, хәзер инде сәламәт яшә. Озак яшә дип әйтергә ярамый, сәламәт яшә. И алдагы елларда да шулай матур итеп авылга кайткач сине күрергә насыйп булсын. Әмир апа, бик зур рәхмәт сезгә. Менә Асия апа, күрәсеңме? Нинди зур эш бара бүген шушы зур залыбызда. Без бүген зур хөрмәт белән Хәдичә апаны, зур хөрмәт белән Ибрим апаны, зур хөрмәт белән Зиннуров абыйны искә алдык. Зинфира апаны искә алдык. Менә бөтен укытучыларны, бөтен Хәдичә апаларның рухлары бүген шатланып тора торганда. Сезгә аның өчен дә бик зур рәхмәт әле. Шушындай мөмкинлек тудырганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Инде сезне тагын бер кунагыбызга бирәсебез килә. Авыр туфрагы җиңел булсын, Фәнзия апа да безнең укытучылар күңеле кебек яхшы күңелле кеше. Фәнзия апа Яхинаның кызы да сезне котларга килгән. Сүз Фәйрүзә апага. Асия апа менә 54 ел элек 1961 елның сентябрендә әти белән әнкәй җитәкләп мине сиңа беренче класска укырга килде. Син минем
икенче әнием кебек якын. Әни әнкәем мәрхүм булды инде бу. Мен сине шул хәтле хөрмәт итәм. Кайнанам Зинфира Галиевна бит инде Маруся Васильевна и апалар беләсез инде. Нинең мектеп бәләкәй бит инде хәзер ул мектеп төгештә мәчет карада инде без укырга кергәндә. Алар инде дүртесе чыгып басалар инде. Алсый апа, минем кайнанай Зинфира егет инде. Onun şeyleri uzun idi, engelli elini urap kuya indi, biz indi sigir duyuyoruz bitinde. Ne garmon bulmasa tokmak bizler bitinde o sebepme. Şunday motor itimalar bizde şunday üz bolaları gibi yakın kurup ukuttular. Mine şuna da kimdir etibiteli ukutuşun uranda kurgeş kurkadır yakti. Onu kurkuduğu hürmet ituğu. Olarını kursaya indi biz mine bir türlü hürmet yüzü bilen indi bine ikinci türlü otlap bitedir. Okutuşanın bir tanım. İkinci türlü tufraktan yaratılgan itip kabul ededir. Biz alarını bine bir türlü bine. Şu yokun itip. Bine o siyatasına özümün isimler şiir yazdım yem. Okut gidelim. Doğan günün kutlu bulsun hürmetli. Birinci okutuşum Osiya apa. Etiyim eniyim bilen jitekleşip mektep busağasını otladım. Bişigim silesine elinip kaldı. Ekiyettey sobu işaklarım. Osiya karşı aldı meni. Hoş gilesin deyip yılmayıp, yüreğime menge uyulup kalgan kıngıralı mektep yıllarım. Her bir okuşağını tigiz görüp, sirli alifbanı ürettin. Jır derislerinde tuqa yazgan, izgi tuğan tilini kirettin. Ocağanlar kökte balqığanda, sümbülekey uңır жиғанда, iski Minzelebaş avulunda, Kilgensin sen şeksiz cihanға. Bolacağın turu kilgen senin. Qəhər suqqan açlıq yıllarga. Turmuş sınavların jingensin sen. Birişmişe qora uylarga. Tişin sızla dik dilmireydin. Kurgen mihidetlerinin oşısı. Soğuz yılı bolasına düşken zamananın solluk qamşısı. Nişe topqır üzülüp yolğanğandır. Oğur şoqta küngül qılların. Düsüm avluna olup gelgen yazmışların, işer suların. Veli baba kilim bulup düşkeş, seni hazinege dinlegen. Onun kuygan hayır fatihası soqlap yürte davul jillerden. Mirgayaz abi bilen iğne inge kuyup, gümür yumğağı sürttügez. Rosalia, Emir, Münevir, Tahir ullarını terbiyelep kişi ittigez. Orıslan yıldızlığı yaptısında takdirlerin senin yuralgan. Ütken ömürlerinin her mizgili qavri bulutlarga uralgan. Ömür küzlerinden otlısın sen. Tirek olsun kızın, ulların. Ferişteler gün tün tesbih eytip nurga köpsün uzun yolların. 90 yaşın jubileyan bilen uturasın tabın türünde. Benim tövge okutuşum bulup soklanırsın көңілім kөгünde. Dik dön balaların okutkanda gerek bolgan köpmü sabırlık. Yetimlikni көрген balalarının yazmışına hayran kalırlık. Sen bugün de şın okutuşu bulup zaman bilen birge atlıysan. Küzlüksiz de gecikteler okap bizge reklamalar yazıysan. Seni kutlap bu yollarını yazdım. Can жылымны saldım her sözge. Sana selametlik, uzun ömür dilep. Sen okutkan kızın Feyruze Yaxina. Şimdi Osiya şaire kızlarından, tabip ullarından, düzüşü malaylardan, kızlardan, kimler güne yoktur okuttan okuşularından, şuların barısının da selamların, en otur kutlu sözlerin, rayon medeniyet hizmetkeri, rayon medeniyet yurtu hizmetkeri, Nergis Sarıkdinov isminden şiir etip de kabul edip alar. Çeşek atsa, ilge kuşlar kaçsa, canım tula benim nazlarına.
Rahmet enkeysiğine yaktırmışım Kule gitken düşün yazlarına Rahmet enkeysiğine yaktırmışım Kule gitken düşün yazlarına Yürüm bilen, yürek жылым bilen Көңіл қыларымны сүйткенсің Рахмет edekeysiңа, сабый шақларыңа Бұ дүнияға ғашиқ еткенсің Rahmet edekeysiңa, sabı şaklarına Bu dünyaya aşık etkensin Sulmaz yaşav kışım Birgensin silmina ömürge Rahmet erkeysiňa Yaş bulup mina Mengi mengi yaşa bu cilve Rahmet erkeysiňa Yaş bulup mina Mengi mengi yaşa bu cilve Mengi mengi yaşa bu cilve Men bu so'zlarni balakeygina ikkinchi trakka aytib, rahmat o'qishim semak. Bola shoqdan bizni boshib etgansiz ekan turmushqa deb o'zgartirdim. O'quvchilarimizning tabriklovlari davom etadi. Osiyo. Sizlerimiz Asiya Tasina Ulu Yubileyin bilen şerhi gideriz. Sina isenlik sağlık dileriz. Samimi zurbaylık, isenlik sağlık. Sin bizne eski mektebimiz arasında kışav yayıp karşı aldın barımızına. Hatırlayın bugünküdey enilerine uyatkanımını tizrek sınır kalan Asiya fakültesini deyip her günü mektepke yürgenimle. Her birimizne gümül yılını ilerşip her birimizge. Bizge her iş tanırga. Yazırga ilettim. Köpnü sabırlık, tüzümlülük bilen. Durmuşta öz orunumuzni tabarga, güçlü ruhlu bulurga. Dostlar, her dostlar bulurga, birbirimizin kadrini bilirge. Birinci ırlıklarını köngülümüzge sen saldığımızın. Barsa işinde büyük zor rahmet sana. Şen köngülümüzden şol çeşim olduğunda boşunma yiyemiz. Asıyapa, seni bu motor beyremin bilen şın ko'ngildan tebrik etem. Bundağı motor tariflerin barsına da qo'shilam. Sol selamet bo'lib, kerakli eri bo'lib, o'g'ilning aytgancha o'g'ilisi bo'lib uzoq yashayli. Asıyapa, shosha beyramni o'tkazgan deb uyga tushgachdan kerak tugildi endi, matashmadi. Asıyapa, zik matashmaysan endi men aytam. Hazır Leşo tamaqqa sen ko'tameldan ishlagandan so'ng kelgansan, bu siblingni Asiyapa. Men ham bizni o'g'ilni yaratdingmi sen Asiyapa demaydi. Shu Asiyapa aytdi. Xayr
avuluydu. 3 gün işik kopka bari sizin avulda. Ortalı kopka başkaları soğlam tübeydi. Usup gidip yürüyüm. Bu avuldan Allah saklasın ki başı karadı edipti. Şundan sonra bir gayaz abi bak uyumuştu olup kaytkan. Şundan sonra sorayım. O siyapa özgerdi misin senin uyların, fikirlerin bilen neçe yıl mında durdular o siyapa? Neçe yıl? Bir gayaz abine 57 yıl. İyi. Hazır özgerdi misin fikrin diyen özgerdi değil. Bu avul halkıdı, şu hatli vadi halıktı. Hem oldu urli bilmekten halık oldu değil. Mene anada üstü turlarga dey, orlar ziyini kilgeşkine eyletti, fantı bilen sütü kaytırga dey. Onlar eyber urli bilmedilerdi. Şu hatli vadi işkirsiz halık. Şöyle tası yapar. Benim doğum bir eyberge basım yazısın gile, Mirga Yazığı benimle kızganış bizim orada yok. Anı Mirga Yazığı bir hürmet etken. Eğer de Mirga Yazığı şunu değil mi namısı? O siyapa, sen rehatlenim, bütün agitasyon işlerindeyin, bütün mektep işlerinde koyduk kirmiş işliyor olmağım bu değil. Onu ya değil, bir söz etmedi değil Mirga Yazığı. Şu hatli yoratıp, yaşayanlara var bir bilsin. Anansın o siyapa ezre oğdalı yediğinde, Ukarga okup gelmesen yeşil lampa bilen korap turabız biz sile deydi. Şundan klasta jinurdan söyledim, barmanın yeşil lampası deyip, bu arada iyi dansı daran. Bütün evren görüp turabız, şunun işe bunda edip gitkenşe, bütün uktuşlardan korka yediginde dursun bile etkende. Şuga yoratkanımızdır indi o siyapa. Dağın neyse, mine o siyapa oğumur beyi okumasan birliği ikili koydun da halık kayma bizge. Okusan beşli koydu. Hazır mine biz uyladıktan, bunda jeyilgan halık bilen kengeştik de senin okuşların hem oğuldaşlar bilen bugün senin turmuşuna belli koyar oylar gaybalısı yapar. Hem işeli de böylesin Sinan'ın. Elbette beşli, hürmetli oğuldaşlar, o siyapanın bunları yoluna beşli koyalım, şurayı. Benim eğitim sözüm bitti. Edeniz devam ederiz. Bakın eğitirge dilegen kişiler var mı da zülfü yapar. Siz eğitesin mi siz? Bizim hürmetli okutuşlarımız. Batı yapar. Seni şun kumulden. Şuştan yaşlı. Юбилеем bilen hürmet edeyim. Bu 90 yaşlık boşka 90 yaşlığa gitken kişilerden ayırılıp tabi. Sağ selamet Allah'a şükür. Gözü kürge, kulağı işitse, hayırı var, yürüp durar. Bundan da beketli. Farklılık bulmazsa Allah'a şükür. Yaşayalım batı yapar. Bizim yaşlılığımız bulmaz. Bizim bolacağımızda görmedik. Biz yaşlılığımızda görmedik. Biz yüktülü balaların, engellerinin, yüktülü balaların bugün nerede bilen duyuruk miken, oturdan bindi ulen tavuk koyup osadık miken de yaşadık biz bolacağımızda, yaşlılık vaktimizde. Allah'a Teala'ya rahmet. Biz ne Şuşu o vakitte güreş rehatlerimizle patlak günlerimizle kaldırgan bir uyurumden. Allah'a şükür. İşledik. Birge işledik, birge yaşadık. Mene 41 yıl kadar o yapabilen. Bizim birimiz halimizni bilmeyecek olganımız yok. Ondan sayın hal bilsemiz biz. Allah'a şükür. Yaşadık, rehat işledik, tınış yaşadık, tınış işledik. Boşuna bak, 7 yaşında gülesin ki. Allah'a dikkat. Allah evet. Ne bu vakitte? Şimdi 100 yaşta bulsam, min tutsan 4 yaşta bulurum ben. Ve dedik, otursak da yüzü otursak da kuruşlarıyla Allah'a kuruşlarıyla. Yaşa. Rahmet. Koyalım. Sile ortuna sayın sile hallerimizi bilir ya. Şu kadar rahat, şu kadar silahı oturabız. Ülkenlerini kim bilir silahlarını birge işleyen ihtiyçlar bilir sızlaydık rahat. Rahat yaşadık, rahat yaşardı yaştan. İlk günler yatınızlık bilsen, vaylı haziretler kurmuşum, bola haziretleri kurmuşum,
kolla hatırlatları kurmuş yeterliyorsun. Yaşav. Только tanışlık bilen yeterliyorsun. O yapar. Çın kumulumdan yaharaklasın. Biz rahmet Zülfiye Ekman'ın motor sizlerimizge o yapar. Zülfiye Ekman'ın nakazı müterge tırışığa gereği nakazır. Deniz yapar. Sizge de sizi dedik. Yapar. Üyde bir eni bulsa, ikinci mektepteki eni sen buldun. Mektepte en gadil okutuşu, bir kimle oralamışı, her bir balanın ona yolunu bürüp, yaxşı bilgiler koyup okuttun bizni. Hizmetke ürettin, eli hazırda birinci topkır Naski Yomarga alıp geldik. Naski Yomarga ene tutarga üretkeninde hazırda hadirde. Şulay yok. Ariftanlarga, sonlarga, jırlarga, biyerge, bütünüsü de senin hizmetin buldular. Sen bizim hatta goyla okutuşusu da, Ferit abi da, Refi Opa da sen de okudular. Şulay hazırga ile Rişat da senin okuşun bulağında, Barsının da isminden sana pek zor rahmet. Olga tabada isenlik, sağlık, hem de şoklamaktағы en büyük şahıs bulup yaşa. Biz rahmet Feriz Opa. Mene o sebeple her çıkış sayıp, her tilekleушilerden biz sizni olan yolga yoqqan qo'shamiz. Ne kadar ko'p qirli, ne kadar sehriy, ne kadar eskitkish go'zal kishi bo'lgansiz ekansiz. Endi tag'in bir motor jig'imiz sizning bolalardan yanqir. Hürmetli oğuldaşlar, sizge bizim okutuşumuzun zorlap kelganiniz için pek zor rahmetimizni bildiramiz. Şulay motor etip birge yaşarga, motor yozlarini qarshi olirga, Osiyoqaning ali dağın motor yubileylарын ko'rga yozsin endi. Hozir endi zo'r hurmat bilan Osiyoqa so'zni o'zingizga berasiz kerak. Мен Елебаш ауылында тудым. Һәм 10 классны бетердем. Birinchi класска кіргәч мені
Bu yere belediye portada da otura olmaydı. Ortasına düşerek gider bu belediye deyip çıkardılar. Sonra ikinci yılına girdim, ondan okudum indi. 10 yıl boyu. Biz 10 kız 10. klasını bitirdik. Malay okuşularımız soğuşta getirirdiler. 150 tenge tülem okşa çıktı balalarga. Etileri bulgan kişide benim eti soğuşta bulgaç, benim eti bana tülem bulmadı. 10 kız okup çıktı. Şundan yok indi bilse de deyip, sen de bana bir iptaş neyde var. Ona kaydağında İsen bularga tiyişu birse usta var. Koramandan orun indiye olmaları. Yoksa koranda kucak kızı bularga tiyişindi. Mene şu işimiz vardır deyip ses verildi. Okuttan çağında kutemelde okuttum. Elek çelekini bilmedim. Diledikken kursetirgen kış üzerinde varıyı uyutandırdım. Dolanıp durmadım bir kişileri. Elekte gitmedim, senin dolmanını da bilmedim. Tutturuğa üzümün yolun böyle üzüm işler girdim. Onun diktumga kildim. Diktumda balalar en birinci mina jügürüp kileleri. Hatta enkey jürüpşilerde de varıyı. Belki balalar enkeydileri. Şulay etip öyle sultanlık tanıtığı sormanlarga girgen çağında bir zorlu bulgaç. Oturup sohbatadır emin. Yaşın avuzundan düşüp kalgandır bu avul deytirganı. Yaşı başlagaç bu avuldan eyvet avul bulmadı. Kişileri de bir geybet meni zorladılar, hürmet ettiler. Bir onday elek digindi monday nerse bulmadı. Bolalarını koşullansam da eti eniler yoksulluk kağına üretesin deyip meni her vakit meni yoklap geldiler. Bir indi de turmuş avuzluğundan zorlanmadım. Hem indi Mirgayas'ta gelgeç etkey, Mirgayas'ın ortası bula indi. Kızım bizge kilim buldum deyip işine kimselik getirme. Bir nindi mınınca bulgan dereden olga tavada şurayı yoksa olsun dedi etkey. Nakum urunu cennette olsun. Eğer buluğu kokmuşsa. Buna şu şurayıtıp meni olar zorlap yaşadılar. Mirgayas'ta sen koyda buldun, neşler deyilişte uzaktırdın, ne tigilay buldun, ne bulay buldun degen sözü bulmadı. İşin gene barsın, iş eybet bulsun. İşten gene söz bulmasın, şu şurayıtıp koyadır. Şunlarga göre bir özüm tiginden tigilay bulayındı, ona şarlık yolga basmadım, onlara şükür antına. Var yerimde özünce yoksa olsun deyip yaşadım indi. Bolalarını da koşullanıp tigilay bulay sügüp üstürmedik. Onlar da eybet, onlara şükür koytup, bilip, gitip halini bilip durarlar. Kirek eybirini olup koytup, kirek eybini korattırarlar. Onunca avul halkından da noşar deyen sözünü işitmedim. Mene şöyle kilekledim. Emeğin nasıl yapar? O bir genç yapar. Bizim makası üstelik ziyesine kola. Hadi dostlar. Bit istelikке düşken fato etken söz kola degenler. Eyde güzeli biz hazır şuşun beyramning motor hatiresi gidip bir resimge düşük. Ondan soň beyramimiz eli tağın devam ete. Şey tağını kütür şuna göre bireu de qaralmayalım. Okuçuların ministrından olup Turin şeyine hatta kütüşe, dungut kütüşeme çoklu var. Bütün profesiye kişilerim var. Gururlanım olar bile de. Okutuşum da var, ministrim da var. Bolalar burası, ulu burasılar, sistralar, bütün döktüğü, bütünüsü de menikiler. Onda da şöyle kullandırığa yazsın. Mesela bulganınız için rahmet. Her vakit işledik olga toga olup tuttum. Gediklerine min okurluk etip baklarım yazmıştım. Bu bir türlü gazete olan diğer Osepa. Kime yazılma da yazılır. Eyde kız kadar dostlar. Osepa oturalım. Eyde sim Türkiye.
da okudu, obini da okudu, karılarını da okudu, mini de, işibizde de, minelden işik bakıttı. Bir sinyadan 3 bala, işibizde osya parayla işikti. İyi, valla desiniz, üçlüğüne okudular diye gülsünüp de koyasın. Şuna göre... İzinlik zorunda, kimlerini okuduklarının için zorunda, izinlik zorunda. Üçlüğüne okudular diye Mine, hürmetli Osiyapa, bugün jubileyiniz bilen ilesizde bir gidesi, şanslık, bəxit, kuvanışlar bilen yaşaysı da sizge yaşaysı. Indi yaşın 90 deselerde, hamanda yaş 50 bugün siz, nurlu yüzün, tınış küngül bilen bizning olda bakıp durasız. Bizge bağışlanan ömrünüz tarihlarda kalsın yazılır. Turmuş yemin görüp yaşatuşun, okutuşuma başın yemin. Turmuş bitul gil tigiz yol tugel, bola sikelteli yolları, şul yollarına girip varır için buldu sizning bilim yolları, bilim sokmağı. Düşlerime koşak giresiz siz, uğrayıp uyu uzun tulumum. Min rahmet ete bugün sizge, bilim birgen oğlum hem kızım. Yaşagız siz eli uzak yıllar, bəxitlerge yine türünüp, bolaların bulsun, kuvanışın, selametlik bulsun, iyilik. Mine okuşun leysene. Olmaz yok neden kılağından da leybet oldu leysene. Yirkelenip üstemin azılarında, min sobayım senin dügenide. Kiңeşlerin birip yaşa jirde, koyaş bulup balkı kügemde. Minim için utalar yutasın sin, şadlık daryaları kişesin. Dimesin dip durmuş salkınları, жылы жiller bulup isesin. Minim için utalar yutasın sin, şadlık daryaları kişesin. Dimesin dip durmuş salkınları, жылы жiller bulup isesin. Nay na 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 nay na 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 nay nay na 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 na. Ömür yolun bir uzun bulsun, kabul bulsun izigi tilegim. Bala koşun qaytıp qonar üçün, bu sinenke yeşil diregim. Minim üçün utalar yutasın sin, şadlık daryaları kişesin. Dimesin dip durmuş salkınları, жылы жiller bulup isesin. Şiirlemeyi ne? Üstünde kursun. Arayın borusu. Rahmet. Arayın borusu. Şabadağına soklap yatma. Bana şu şaytırıp kış günleri. İyi bitirip tığa ulanıp Ruzaliye. Tıkma. Koyduk tekşirem. Koyduk tekşirem. Otla sayın degen. Otla sayın koyduk tekşirem. Şarkıradan tekşirliğine gitme deyip. Munşaya kırtıp silap ciberinin. Yarın şaytırıp. Sen salgına yem. Dimesin dip durmuş salkınları, жылы жiller bulup isesin. Bala koşun qaytıp qonar üçün, bul sinenke yeşil diregim.